Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ki pulit jong ka Sadar Police Station kila register case hapok ka Kendon, Lai Arsau, Lai Arnreu, Lai Sau Iway, but Lai Sau jong ka Indian Penal Code persya ya ki breu ki badon ketiban syok penmensau ya ki laingut ki kena kasi nagasnong wakaji kabala jah ka janmiet jong ka Arpuway tarik mentau Naileber Arhajar Arpuway ha Golf Links Shillong. U Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Sylvester Nongtenger habaya kren bat ka Batisi TV ulayatho bakani ka jing register case jong ki pulit kalong hadien ba ukpa jong uway na pedeng kini ki kena kasi ubala kham mensaujur ula mudoi hagi pulit jong ka Pasture Beat House bat hadien ru bagi pulit kila penlong ya ka jing tokit ka babnia haga bagi lalap ba kamdon satia kano ka jing ya syo ya dat kabalami na ka jing sngo ya per jaj benrio. Hakabaya day berkani ke jingja ki pulit hadok mentah gidang penlong ya ke jing twet ke bajur bah ban yokem ya ki brio ki badon keti hakani ka kam ya syo ya dat. Prelim investigation hadu menen de kana umdan kana ampoi kata ka angle taka criminal angle lan kina ki kena barjala marba kitu ki langut ki kena ki badar na lang bat ki kena bala syo ki omba katum ka language na ka tin baki kran ki ki barjala de ki kena nong ni kala mat ka investigation kananya te hadin ngin setiap dala adap ka investigation re hadum tang ngip kai ka daw te re ka jing toket kananya ki ngaku aban ong ni ba claim da verify amdai bangin jams don sekta ka communal ngi haban verify sho ban pensha ba la da kare communal ne amdai re ban shu tang don ka jinga sho don ka jinga ni ni dai don ka hurira kum kani Kashupan jump to the conclusion that communal angle is not right, it's wrong. In fact, a month Saturday, but Sunday long in charge of pasture, the taking in covered sector magistrate, but sector police, Kishaya around patrolling this not take area. And Rainma but golfing Kalahe, the Markalahe, the Nimla and Kabar Man Kajaka, the Markatu Kajakarula, Satui Kajaka, Kishaya Shonkai, Kikna, some like any day. Di markalahe di ngimla ban kabar lu di kijaka barkoi di long mo don kijaka ngimla ban kabar kam don kini kijingja don kijaka ban ngimla ban kabar kini it happens now and then then re approach na kiling jungi ni don ka shortage of force ro di that's why ngimla ban kabar long man kijaka joteka golfing area re in charge of patrishtam ba some inspector no see but ka team ju di man kapor la shangi karbala ban be itu ki bayen kali be di ni type of stroke kam dalam ni shock re po absorptore ndi tang barjala re ki trajala ro sanut ki kena lokal ringot ki kena barjala bisa shock total kharwingot ki men sa malumala te nakaling jungi marmar layo ka kubor te la yarashti SPCT DSPCT but ki officer di ngilak pelong ke cinta ket ke bajur banlap mana badan keti hantu di hakaju kasni tang pok kniat kentang ngilak yok kem we niki badan hantu la ship mata jinga shot ngilak yok kem we di menin pada ngilak yok kem sa iwe pada di hadu mata ngilak yok kem harnut bat ka ngilak form ro dekat tim SIT di ka cinta ket kadangnya di kan ngin sayok kat kita involve ka si kam don jing connection lan kam don jede ketai ka pa je pok golfing bat kan pok polo